अनीसुबा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थौरम मणिपुर दा सुपाक सन्ना पांगथोकनख्रे सेल थुमगी अवाबा मायोकनरिबा सिंगना इना खुनबगी लमजेल दा यावसिलकपसि क्राइम कया थोरकनबगी मरमनि हाइना सीजीएम इम्फाल ईस्ट ए नौतुने सोरीना फोंदोखरे अमदी एस प्रेमजितना अहुमलक सुबा ओइना कुंतरुक सुबा केएस अनौ सिंह मेमोरियल स्टेट लेवल चेस टूर्नामेंट के टाइटल लौख्रे खरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिरबा सिंहतराम नोकचरे हौजिमा पुंगेबा पाउ मालेम की थाकता पांगथोकलिबा अनीसुबा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थौरम ngasi मणिपुर स्टेट आयुष सोसाइटी अमसुंग मणिपुर स्टेट योगा एसोसिएशन सिंधुना डेम कॉलेज कैंपस दा लेबा इमा कोंथोहानबी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा हेल्थ मिनिस्टर डी कोरुंगथांग हेल्थ की कमिश्नर पीके सिंह टूरिज्म के डायरेक्टर श्यामलाल पुनिया हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर ओ इवमसा आयुष के डायरेक्टर डॉक्टर के लोकेंद्रो फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टर डॉक्टर के राजो अमदी अतै मियोय क्याना सरुक यादुना योगा की डेमोन्स्ट्रेशन तौबगन लोइनना योगा की पाउजेल पुबा खोंगचत अमा इम्फाल मनुंग चतखे थौरम अदुदा वांगांगबदा आयुष की डायरेक्टर डॉक्टर के लोकेन फोंदोखिबदा हौजिक मणिपुर दा योगा की इथक इपोमसी सुनामी अमगुमना लाखले मी अयामबना योगा बु पामनरखले योगा बु पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ओइना तमननबगी दमक इंडिया की यूनिवर्सिटी तरुक खंगतपगी मनुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी सु यारुकले असिगुम्बा इथक इपोम असिबु निंगथीजना सिजिनबंग अमलबदी मणिपुर दा इंडिया अमदी युमथंगनबा लेबागसिंगदा योगा की लमदा डोमिनेट तौबा ngamgani haina डॉक्टर लोकेन मखाताना फोंदोखे मिनिस्टर कोरुंगथांगना ngasi मियोयबना तंगदु लेता दबा पुंसी महिंग हेंगलकपदा नतना नुंसिनबगी सांग हंथरकले योगना मियोयबगी पुंगनिंग वाखल अमसुंग हक्चांगबु पोथाहनबा खक्ता नतना समाजदा नुंसिनबा अमसुंग तंगदु लेताबा खुनाय अमा ओहेनबदा यामना मरु ओइबा थौदांग लौरे अखोई इसा इसाना मसिगी पाउजेल मिपुंग खुदिंगदा योहंदुना तंगदु लेताबा अमदी नुंसिनबा इरमदम अमा ओहेलसी हाइखे दोगेंदोगना अखोई के मणिपुर स्टेट असिदसु सिंग द तमदा लैरिबा लवाई थवाई सहरगी लैरिबा प्रजा पुनमकना फत्तबा वखल थादोक लेहरगा यामना तंगदु लेताबा अदुगुम्बा स्टेट अमा ओइननबगिदमक्ता सोसाइटी अमा ओइननबगिदमक्ता इमुंग अमा ओइननबगिदमक्ता खानथमिनबगी अदुगुम्बा तांजादु ओइरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अदुगी वखलोन मी अमा ओइना कोई पुमनमक अमतनी खेनब लेते हाइबगे वखलोंदु सेनहनबा ngamgani थौरमसी दी योगा ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर मणिपुर न सिंधुना इम्फाल की कंगनादा सुपांगथोके थौरमदुदा मिनिस्टर आई हेमोचंद्र योगा की ओजा आई इबोतोन सिंह अमसुंग सेंटर सिगी प्रेसिडेंट वाई बजाउना मरु ओइबा मियोयसिंगोइना सरुक याके थौरंगी सरुकाम ओइना सेंटर सिगी मेंबर सिंगना योगा की डेमोन्स्ट्रेशन उठके इंटरनेशनल योगा डे के थौरमसी योगा फिजिक्स इंस्टीट्यूट एंड स्टडीज मणिपुर अमसुंग मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन गा पुन्ना खुसमनदुना ये स्कूल दा लेबा एमडीयू हॉल दा सुपांगथोके थौरमसी दा एमडीयू के प्रेसिडेंट केएसएस इबोहल योगा फिजिक्स इंस्टीट्यूट एंड स्टडीज के प्रेसिडेंट सामुंगोंगना मरु ओइबा मियोयसिंग ओइना सरुक याके थौरमसी की मॉडल क्लब सिंगा मखाना सिंधुना क्लब असिगी हॉल दा सु पांगथोके बीजेपी मणिपुर प्रदेश इम्फाल ईस्ट नसु सिंधुना थौरमसी पोरमपाट थवान थाबा कम्युनिटी हॉल दा सुपांगथोके थौरमदुदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हाना मिनिस्टर ओइरंबा के तोंबा हाना एमएलए ओइरंबा टीएस नंदकिशोर एन इंद्रजित अमदी अतै लुचिंगबा क्याना सरुक याखे थौरंगी सरुक अमा ओइना योगा की डेमोन्स्ट्रेशन अमा सुपांगथोके टीएस नंदकिशोरना योगा असि नोंगमदा मतम खरा काइथोकलगा सानाबदा हक्चांगदा नाद येक्तना लेबदा मतेंग पांगबदा नतना पुंगनिंग वाखल नुंगाय हलि हाइखे योग की सरुक खरा कोई हक्चांग चंद यादरबा योग की साधन खरा कोई नियम खरा ओजासिंदगी लौरगा कोई पुनमक्से योग तौरगा तिजेन गाइजेंदबा लैनादना जेलकदा हिदाक चंगदबा अदुमुबा पसा तिंगदना लायेंबा याबा अदुमो साधन से योग से कोई पुन खंगमिनरगा कोई पुन तोंगिनरगा अफबा मियोयमा अफबा मियोय लेबा अफबा लेबा अमा ओहेनबदा अकोय मयाम चावना मतेंग पांगनासी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एंड पतंजलि योगा समिति इम्फाल वेस्ट न सिंधुना
Thorom asi Kangabam Leka Yumjau Lairambi Community Hall da Supangthoke. Thorom aduda Sagolbat Kendrogi MLA RK Imo, BST District Pravari, Imphal West District M Charan, Gem College ke Associate Professor M Binota Devina Chingba Miyakana Saruk Yake. Thorongi Saruk Amu Oina Yoga gi demonstration amasut ke. Ukhrul District Police na Nehru Yuba Kendra Ukhrul ga punna sinduna ani subai International Yoga Day gi thoram Ukhrul Police ke Reserve Line campus ta pangthokre. International Day of Yoga gi thoram asi Thawal District ki mafam kaya da supangthoke. BJP Manipur Pradesh na BJP Khangabok Mandal ga khusamna duna Khangabok New Market ta pangthoke. Thoram aduda BJP State Unit ki hanagi President Santikumar Sharma Thawal District ki President L Deven yauna tongan ba Thawal District ki mafam kaya dagi lakpa miyoy kya na saruk yake Santikumar Sharma na fungluk kibada thorom asi masana asibu yokat na ba party asina su paket pani haike tatna abuli BJP leadership na state decision chatpas maina Manipur da su BJP leadership na decision chatpa ki ahan hoina aina Thawal district sida isam lakna suma ko party worker sila hoina na pambasida pangtong sariba Bharat Swabhiman Trust Patanjali Yoga Samiti Mahila Patanjali Yoga Samiti Yuva Bharat and Kishan Panchayat Manipur Amadi Nehru Yuba Kendra Thawal Nasu Sinduna Thawal Ningthau Lainingthau Laimarel Haraubung Dasu Thoromasi Pangthoke Thawal Municipal Council gi Chairperson Samo Chief Medical Officer Dr. Jenta Kumar na Chingba Miyakana Sarukya ke Kumbi Police Station gi Parade Ground Dasu Thoromasi Pangthoke Police Station asigi OC Mega Varna na Fongru Kibada Yoga masana sina masama ufana na da yektana lehenna ba khona bada achauba kana ba amapi haike International Yoga Day se akoina police station gi level da dongre base yoga gi asan mayam masi yam ne na akoina khangjidraga su masina puling shanti oiba ing tamna thabok toba madugi khudong chabuduma leibuduna maram oyoga ngasi prithvi sida yoga se adugi matik popularity oire maram madra khoisu police station level lagi ngasi gi thoram se pangthok sab thank you Singjamai Police Station su Kakwa Bazar da Laiba Community Hall da International Yoga Day thoram pangthoke thoram adu da DSP Singjamai Roni amadi Roshi and Ingo Chasu saruk yaduna punna personal nupanupi yankairomna yoga gi demonstration pangthoke Kulumdai Suba Assam Rifles District Health Society Tamenglong Nehru Yuba Kendra Tamenglong amasung Development for Urban and Rural Organizing Center Imphal nasu International Yoga gi thoram Indoor Stadium Tamenglong District Headquarter da pangthoke thoram adu da DC Tamenglong M Lokam Kulumdai Suba Assam Rifles ki CEO Chinmaya Verma CMO Tamenglong Dr. Sangbo Golmai su saruk yake Indiana Oil Corporation Limited nasu Sinduna ngasi International Yoga Day gi thoram Chingmairong da leiba SS Devi Town Hall da pangthokre Patanjali Yoga Samiti ga khusam naduna pangthokpa thoram aduda Manipur Medical Council gi Chairman Dr. Rajendra Hana Director Prosecution Oiramba NGTS Kumar amadi IOC gi Manager Retail Sales M Gaithausung su saruk yake International Yoga Day gi thoram ngasi Manipur Central Jail Imphal gi Superintendent Office na su Sinduna Jail manung da pangthoke Staff amadi jail inmates singna thoram du da saruk yake Royal Academy of Law na su Sinduna International Yoga Day thoram Academy sida pangthoke thoram adu da Oinam Nagar Panchayat ki Chairperson N Sanahal Royal Academy Governing Body gi Treasurer O Nimai Chan su saruk yake Bharat Swabhiman Trust Patanjali Yoga Samiti Mahila Patanjali Yoga Samiti Yuva Bharat amasung Kisan Panchayat Manipur nasu Yoga gi International Numit thoram Khumal Lampak Men Stadium da pangthoke thoram adu da Chief Secretary O Navakishore BSP Manipur gi Chief Patron Basudev Singh Chief Minister gi Secretary Ashok Kumar FCI gi Deputy General Manager KS Aisthoiba su saruk yake YMM YYPC amasung PSC Yambem nasu International Yoga Day Yaripok Yambem Community Hall da pangthoke thoram adu da Yaripok High School amadi Yambem Upper Primary School gi Oja amadi Mahiroi chahum lomna saruk yake BJP Bisnupur District amadi Kumbi Mandal anina punna sinduna Kumbi Bazar Mandapta thoram asi pangthoke Bisnupur District ki BJP gi President RK Bimola Kumbi Mandal gi President N Mani amadi BJP gi Hanagi candidate
Nabakumarna maru oiba miyoising oina saruk yaki. Nabakumarna fungdokibada masigumba masana asina niyom chumna hingba ngami khangbadagi ngasidi malemgi miyamna yoga masanada mai onsinnarakpadagi makoisu saruk yabani haike. Anisuba International Yoga Day gi thoramasi SCRT na sinduna lamfelda leiba masigi office da pangthoki. Thoramaduda SCRT gi Joint Secretary Khonglia, Director Minakumari, OSD Dr. Nandini yauna officer kya su saruk yaki. Joint Secretary Khongliana miyoibana pukning laitana leibada yoga haibasi sangdaba yade haike. Sri Radha Govinda Yoga Center Uripok Lai Kurimbi Lekaina Sinduna ngasi International Day of Yoga gi thoram lekaya sida pangthokre. Thoramaduda Center Sigi President N Takele, Vice President M Devendra amadi Advisor L Gauramani susaruk yaki. Miyoy kayana yoga gi demonstrations utke. Korifaba Indoor Stadium Nambol Chingmangda su International Yoga gi thoram pangthoki. Thoramaduda ADGP TS Basanta, Assistant Commissioner Bisnupur A Amarjit Sharma, Nambol Sanoi College ke Principal Oiramba M Ibohol, Nambol Municipal Council gi Chairperson L Birmani susaruk yaki. International Day thoram Central Armed Police Forces nasu sinduna Kumalampak Indoor Stadium da pangthoki. Assam Rifles, BSF, CISF amadi CRPF ki personnel listing ama henbana yoga gi demonstration pangthoki. Thoramaduda IGAR South Major General VS Srinivas susaruk yaki. Seltumgi awaba mayoknariba singna ina khunbagi lamjel da yauksilakpasi crime kaya thoroknabagi maramni haina CGM Imphal East A Nautunesori na phongdokre. District Legal Service Authority Imphal East na All Manipur nupi marupka kusamnaduna ngasi top makhale kaida leiba hana pradhan oiramba ke Santi Kumar gi yumda pangthokpa nongmagi oiba legal awareness program da mahakna wafamasi phongdokhibani. Thoramaduda All Manipur nupi marup Kedrigao Area Committee ki President P Takhelei amadi All Manipur nupi marup ki President M Saki susaruk yaki. Thorongi saruga mo oina miyoy kaya da puning thogatpa oina ikai khumnabut ki Advocate ke danana Food Security Act amadi Sumati Malana Crime Against Women and its Impact in the Society haibasida wangang ke. E Nautunesori na phongdokibada Seltumgi awaba mayoknariba miyoy singna ina khunbagi lamjel da yauksinbadagi crime kaya thoroknaba masak oheli. Crime singda nupi singna hena chenabagi thaudok oirakpasi yamna laibak thibani haike. aduna badule NGO singna work over lei makoi singa se mainstream da lakna bagi da magda akoi na district legal services authority Imphal East ka report na le raga tight up tawraga makoi se mainstream da lakna akoi kan no patnani aduna akoi na thengnari ba akoi nupi singi samasya sing se ai thokta basu adum section minasi aduga ai khatan natana ai isa da isu da ai kairoi dai kai da ai locality da ai samaj da thorotana bagi da makta afaba mayonda lakna bagi da makta akoi punna Manipur gi hauzik oiriba phibam asi karino kari tawgani khanbada awaba oire haina MLA L Nanda Kumar na phongdokre ngasi chingmerong da leiba Hotel Grande da pangthokpa Panthoibi Housing Finance Company Limited ki tara suba sahi ki mifam da mahang wafam asi phongdokhibani Thoramaduda MLA Dr. I Ibohalbi MPP ki President N Sabha Kiran Company ki Chairman TS Hemo amadi atay masak naiba miyoising susaruk yaki Thoranga mari lainana pause singi editor singbu ikai khumnab utke TS Hemo na phongdokhibada yamna wana lingkat kiba company asina thabak phangdaba naha sing mateng pangbata natana senmit londa su makata na mateng pangna bahot nagani haike wangang kiba singna phongdok na kibada sarkar na tawbangam daba thabak thoram kaya private company na torokpasi thagat ningai ni sarkar gi thabak natrabadi hingba ngamlaroi haiba wakhalol kauthok ku mathau tare haike amjugi president W Samjaina Manipur gi senmit lon gi matangda akhang ahi singna pause singda iriba sing miyamna naina batangai fade lamda masida leiriba issue kaya amadi sakot thaurangi lamda ahongba purakna bahonabada akhang ahi singna tumina leisinba asi pende haike ki sida ko economy sida klingin birba oja amar si ko si oja amar ko si ko mo duba tara makhalamni an oja amar othopiro oja na haibatian ka thopiro economy gi da ai samjaina haibu ju tawjurake ade oja ko professor ko gi muhindra oja tawbiro ga si puru ibiri jana ade do tawbiro ade gi oja ko gi champion gi oja gi ko nabat ki kari gi mayam ka dule takpiu kang do mayam do chacha gi oja gi ko da gi tawbiro ko di hoji di scholar ade academic shan sabidan expert tumina legre hoji si MLA Nanda Kumar na phongdokibada lamdam sida sakot thaurangi thabak paikhatpa amadi atai hiram kaya yengbada hauji oiriba Manipur gi phibam masina karam tawani haiba ngamdre Manipur da education sakotnaba ahenbam yeng changba mathau tare haike ahalaman dagi sigi che
dependent on this government job. Some depend on lap. Si punama sidayina factor mayam si oidana hausiti sumna masi accumulated akhoi kadi haini accumulated ills mayam singsina pokhairantana hausik tawse karma thabam ta tongam thabam banga culture ga kariga banga mayam singsina adagi akhoi dhana ga kariga mayam singsina karigam ta tongam de madugi against chaluredana madudu shoba I am in the wrong foot. Heta tu baya bai phibam da laiba. Yaripok High School campus manungda power substation ama saba hogalakli basi Bisnu Naha Youth Federation gi community hall da pangthokiba miyam gi mifam na thingjin kre. Education gi zone amadi miyam gi haksel da sokan gadaba maramna power substation asi thingjin bane. Mari leinaba authority na atopa mafam amada hongdoknaba pungning singshile. Hauzik aten mabem telokjare. Changi labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singkidamak amatta ngayaba upaidi jolib sire amasu jolib capsule bu changmene sinabio Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzana Devi, 3rd Ambasundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE, 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi, takliba adubu, laina kanghan bangami, amasong mitna uraga kangkiba para adubu, laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus, and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Vigo Hotel. Nauna sanarapa hakulakpa body builders stamen gi body clothes sinabiyo. Breaking matungda may mutaram nokchade. Ramesh Publishing House New Delhi na fongba R.K. Gupta gi Manipur General Knowledge ta aranba wafam kaya iba thingnare. Lairigasi kudakta yonba thingle haina KSA gi Secretary General S. Vidyanandana ngasi KSA gi office ta pangthokpa pawmisinga unaba amada phongdokre. Mana makata na fungdo kibada lairiga sida Manipur gi freedom fighters singi mamingda risang kaising hapsilakpa lai harawada Durga amadi siba yauksilakpa jagoi rasta nupa pala haizilakpa yauna aranba kaya thengnare chai asigi June thayarokpada ngairingaida puthokliba GK asi insolutiongani tarataret ki oina puthokpani hari masina miyamda lanna uhannaba honabana lairiga si KSA na kudaktagi athingba thambani haike Shiva Mahadeva Madi Durga Yauna, Naima Lambi Mayam, Zois Hava, the Bula, Harao Kowi, Haina, one to Lana Pire, Lunana, Larigasi, PS number 17, the Manipuri Minister Oiramba, Nisan Kaisingasi, Manipuri Freedom Fighter, and Hajalaganda Freedom Fighter, you want to say Lana, Lamjing Le, Masida, Kazen at Hamzaning Madi, Nisan Kasing High Musi, Manipuri Freedom Fighter, Masimbra, Hivasi, and Nenga, Hivadani, Masika Lunana. PS number legacy PS number 107 the show Nupa Palani Hiraka Highway photo da Raslila photo na sing Hapsan ba Aduga Namdam Sigi Yamna Hazaba Wagi Art and Culture Marilena Waiwata Mayama the Seran Turan Mona Taina Loin Isalakanda Namdam Sigi Suma Pazarba Satam Singasi Kahana Honava Kodamon Hajarakanda Mi Yamana Siram Dai Gimikupta High Muedu Yumgi Berenda Tantoga Tami having Simba, Aduga, Hawaii, Lady Sibusu, Waiwata, Lana, Seranturan, Isanba, Aduga, White Hole, Ibisu, White Top, having a Simba, Aduga Lamdam Sing in business game, we look down, spelling the Simba, Lana, Isanba, Aduga, Hainava, Haina Singava, Hava, Waisiva, Hinava, Haizimport, Hava, Seranturan, Isanba,
ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯕꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯅꯝꯖꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯊꯤꯡꯂꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 16ꯗ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯔꯅꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯇꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯔꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯀꯛꯋꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ JSCꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ KS ꯏꯕꯨꯌꯥꯏꯃꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯁ ꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯤꯃ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯄꯥꯔꯠ 1 2ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯖꯨꯟ 12ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ OCꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯦ NAV ISC MLSS amadi Nivarna Foundation sinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gamari leinana nomagi oiba awareness program ama ngasi North East da leiba DIC MLSS ki office da pangthokre thoromaduda Max ki project director oiramba Dr. Khomdon Lisam NAV ki SI KS Kimboy Wifi amadi Nivarna Foundation ki secretary S Savana Susaruk yaki awareness program aduda NAV ki OC RK Bikram na phongdokibada lamdam sigi miyoi sing drug lana sijinaba hantanaba pandamda thoromasi pangthokpani miyamna mayai kabani sadagi lapthokna leibana haksang phana amadi punsi nungsangna hingba ngami haibasi matam chuppada ningsingba tangai phadi haike khomdram ratanda wanted laktokpa yaningde khongthang asina ILPS ki ho namthabanga moi wanted ki khongpham khudakta hando amadi ILPS khaktana yelomi kanbak ngangani haina iba pleka sing paiduna Ibotonsna Higher Secondary School gi Mairoi Singna School asidagi Khwairaman Kaithel gi samu makhong tamna rally abasat khre Mairoi Sing aduna samu makhong tamna lakpada City Police ki kangbu amana Uripok Cherap Court mapada thingduna makhata na rally chalan khidre tungda Mairoi Singna mafam aduda pareng sana leptuna silent protest tawkhe Police kangbu aduna Mairoi Sing adu school tamna amuk halan khe rally aduda sarugya ke B school sigi Divet and Extension ge Secretary Z Sandyarani na Mairoi Singna JC ILPS ki khongjang saugaladuna wangang daba rally ama chatpani masida athingba piba sipende ratan gi mathakta siriba maral yaningde phongdokhe अखोइना ngasi maroi la ga pandam je haije taragadi अखोइना लाइजे यामना पीसफुली ओइबा हाब डेमोक्रेटिक ओइबा अदुगुमा खोंजंग अमा जंगसननि लापने खोंजंग जे कइनो हाइ तारगदी अखोइना ngasi पाइजराइबा अखोइगी बैनर मैम जे पारगा लंबिदा तुमिना पीसफुली ओइना लेपकेना तौबदा अदुगुम्बा अदुमाय लेपके हाइना खोजे ngasi सुमाय लाक्चबने स्कूल दगी Bisnupur district ki mafam kaya da sungasi ILP ki khongjang sangshinke yumnam kuno amadi oinamda nupi mayamna ILP sana halu ratan wanted laukthokpa yaningde haina khongjang sangshinke Bisnupur Kaithel da su Kaithel phambi imai bel sing dukal phami sing na wakani pham phamlaba matung human chain semduna khongjang sangshinke thinungai Kaithel da su miyam na wakani pham chathake upokpi da su nupi kaya na lambi da thoraktuna human chain semduna khongjang sangshinke Haukiba chahi ing solution ani tarahumdoida Manipur Sarkar na laukiba police constable gi fall haidokpiu haina return test mai paklaba candidate singna ngasi chief minister unanaba rally ama lakpada police kangbu amana all secretariat mapada thattuna thamke all Manipur return test successful candidate 2013 batch police constable association gi member singna makoi gi davi sing pibi naba chief minister da takshin gi haiduna rally adu lakpani haina police kangbu da phongdoklabasu police na makhata na rally chalan khide rally adu da saruk yariba candidate sing adu BSNL Bhavan office mamangda pundun lekhe mafam adu da police ki makok thongba official sing laktuna makoi ga wari sanake association gi miyoi sing na phongdorakpada mai paglaba candidate lesing tara chani marfutaret ki maraibak tamsinduna thambiganu home minister yauna makok thongba officer kaya da parikha gi fall haidokpinaba khanganduna lakpani haukiba june tara da biba borsi pangthokraba matung june kun phawda fall haidokpinaba mamangda khangankre
अदुबु थबक ओइना पांथोरक्तबदगी ngasi Chief Minister unadriba fawba haloi haiki Association gi spokesperson Jahirna phungdorpada hiramasigi matangda Manipur sarkarna tumina lesin batobiganu haidokiba wafam ngakna satpiu athuba matamda parikha gi fall haidopiu phungdokhe aduga agonaban sem da amadi deputy sem da JSC gi as a spokesperson moina appeal macha matan tawning badi karino hamatamda yam laba candidate ni lising taraga chani marfu tariat ki mapun simang hal